Hoi don katukan ni kami habis perfat handai apapun yang bersuatu ya kan mangina kan yang tu serta duit don katukan ni kecil kecil joki pengila ia thohi ba don katukan ni kindar kingala kem ya tu berok pagi don ban katukan ni bang hapai mang ayu tenaga yang di discussion ni kala man nagajo uju berok arli sarkar man ba ngin persyangi ban wan rakyat kesukasan kumbajowan Hong isong to kalak bandon kajing wit katukan hapon gilai safi handai isong to lergani kajing ayu ka continue kan sem sutom hadu ka ba hadu ka di hadu punya nama kan mang problem ini kan hadin juga discussion hakum balai kita ai bar government official from Assam but government official from the state jongi ngila po sagdi isong to mula ba ngin persang nagaleng sarkar ngin king no nang nani sekmat ndoi su banjia kumbajah gini si por kepala adat. Dah kibo ingi question ba kunu bilek gini ba the involved ke tu dia turu andai ki polis ikan kumbulong mentai pinang under process under the job kena bagi kinu berarti ke tu ba ikamal gini ina persang banwat nang kaleng jong polis. Kani gede ko TVP di sang so tu ba don gi beru bapikla pun do menin do step balai myo sukum bam myo sukum nyembe ga bam kedi kam yo show and meaning is not barang yang government asal very positive la longa positive discussion community ba KK baroi kinang bobeng bayati ngaburo kacing kerpat yagi kun juga state jongi berkumju ya barok ki baik seng balang ro tong long ki bajajai nimdai manlong pasikri nadon kanu isu handai la manwan cik sarkar kacing khang ji kapli nang ni sekmat ikan tiur dan kanu ke badon ke bam sahun ro handai once kemat baga government ini kelang hak beri bagi nung isu jong di pai bang jongi kani gini kan di menegasi hak beri bata ning isu jong kani tekar ko mi ken more or less kalong try ken belong gobiang te kwil di hadit skatu wal tai kan long normal si kan long kumbujo longi ayal kawan kan suk